Ngangenzela ukuthi nje umuntu uma ngabe uxoxa naye u-aware ukuthi unehlambuluko ngawe kuba ngcono kunokuthi ukhulume out of the blue yabo thola ukuthi awuqondi lutho wena uzokhululeka esayidini lakho kanti umuntu ngalubhizi uthatha ama-notes ezinto angakushaya ngazo in future yabo so ngangiqwashisela izinto ey'njalo kodwa kulokhu mntwana bavele balifaka nje igama lakho lalingangeni ngempela khona balifaka Ngabe ngisakwazile nami ukuthi ngizothini ngoba phela banayo leyo nto ukuthi safonelana so sebebambelele kuyona ke leyo nto manje ukufakazisa lamanga kodwa ke into engiyithandile mntwana mina esayidini lami maybe wena awubonanga kodwa esayidini lami mina ngibonile ukuthi abantu babambile bonke lobuqili and leyanto leyana yokuthi bathi mina indaba zasendlunkulu ngizizwa ngawo yonke lonto abantu bayibambile because thina ngithi siphila khona la ku TikTok siyabaza abantu ukuthi njengamanje bakulomqondo njengamanje bakholwa yiloko bese siyakwazi futhi ukubenza bakholwe yiloko yabo so ngayibona mina ukuthi bangisiza ukungena ngifohle kulowa live wabo ngiyomphikisa nje live lo mfana ubhaka ethi uzoxazulula ngivele ngibe uNdlovu yangena nje ngimphikisa yonke lento le ngimtshela ukuthi wena asukwazi nala TikTok awaziwe uyafika uzogibela phezulu kwenyanga namakhosi uzothuka wonke umuntu usukela mina ke manje ufaka nomntwana uyamfaka nje la engangeni khona uthi yonke lento uyizwa ngami sikuphi njengoba ngingakwazi ngisho nala uhlala khona yizo zonke izinto engangimtshela zona lo njengoba ngingakaze nje ngihlangane nawe face to face isibili lesibindi enginaso mina sokuxoxa nawe into eyigcule kangaka ngithatha njengobani wena njengoba uyingane nokuba ingane kanje yabo mina ngifaka ukuthi futhi wazonda nje mina ngifuna uku-understanda kahle iyini inhloso yayo yonke lento okay mntwana inhloso yayo yonke lento kahle la zimbili inhloso that is why ngithi wena wena usunje ngesipikili sokugcina abebethi bashayelela ngaso ekufezeni lezi inhloso zabo ezimbili into yokuqala ubhaka ulwisa uZondi into yokuqala le ubhaka ulwisa uZondi umlwiselana uZondi ubhaka uma ngabe uZondi eqala uma ngabe isikhathi nje uZondi aqala ngaso ukusondela kimi ubhaka wayelindele ukuthi uZondi uzongibulala mina yabo into le ubhaka ayilindele ayengitshela nje ethi mase uqaphele lo muntu lo uzokubulala ngempela lo muntu yabo into engangikade ngiyenzile angezwa njoba yethi ngizokubulalisa mina mangithi ngihlanganisa noZondi yes into nje ubhaka wayelindele ukuthi mina kube ukuthi nje ngifile yabo so uZondi waphambana naleyo nto leyo uZondi wavele wangisondeza mina akhe uZondi wena mntwana wenza kwaba wesi ngalesi sikhathi lesi ungibizela eThekwini ngenhloso yokuzongihlanganisa nayo inkosi uZondi so ubhaka wakwazi lokho ukuthi nawe ube nesandla ekutheni uZondi yabo nje izinto zibe zinhle phakathi kwami noZondi ngaze ngasuka eGoli ngagibela iflight ngaye eDurban ngibizwa uwena uzoba khona noZondi uzosihlanganisa uyabo so uZondi ulwiselwa ukuthi ubhaka ubezama ukusondela noma ukuzisondeza kuZondi ngenhloso yokumcontrola
angithi mina ngiyamazi kuba ukuthi bonke nje abantu abakhulu uyabaclaima uthi bahamba yena yabo uthi yena mkhulu kunabo ngoba bama client akhe so ubaba befuna ukwenza uZondi iclient lakhe yabo esebenzisa iconnection yakho esebenzisa iconnection yami uZondi wangayingena leyo nto leyo yabo uZondi nje wabumuntu ohambela kude yabo nakhona uZondi ngingazi mina ukuthi wenziwa yini uZondi naye nje unedlozi lakhe nje limvikelayo ezintweni ezisangene wabo umuntu nje ohambela kude kunobhala ubaba bewumuntu mina angifonele Webex ngiplan meeting la noZondi yabo uphinda angifonele se disappointed uZondi ingasaphumelelanga lo meeting Webex umuntu kanti unjani ayeye lo muntu mafia lo muntu akathembekile lo muntu lo awuphele nje besiplan meeting uyajika kasafiki uyabo lezo zinto lezo ubhakelo eplana ngoZondi zingenzeki zagcina zimkhandela ngingathi zigcine zimkhandela ienga wagcina emzonda uZondi yabo wagcina emzonda wabe efuna ukuclaima ipower uZondi efuna ukuclaima nje ipower ukuthi uZondi usubmita kuyena uZondi uyiclient lakhe uZondi uzwa ngaye uZondi mayena kwenze konke lokho kwavuka ienga now njoba ngithi awu2 amaplan kaBhaka ubesebenzisa lo mfana nje uku-expressa lo mmona wakhe nenzondo iplan number angisuyizwile yokuqala iplan number 1 ukulwa noZondi nomuntu iplan number 1 ukulwa noZondi iplan number 2 ukuhlukanisa noma ukuxabanisa mina noZondi ikhona njengoba yena engakwazanga ukuwina uZondi okusho ukuthi mina angibe ngasesayidini lakhe uBhala ngiqhubeke mina ngisetshenziswe nguye because uBhala into abeyenza ubengitshela mina ukuthi hey usibanibani awumthuke uyabheda usibanibani uyitshela ukuthi umakhona nje umuntu engathi unamandla engathi uyaphakama umuntu engathi amehlo abuka lo muntu loyo uzenza ukuthi uyini konke ngisho shembe wayejabulela uBhaka ukuthi sibathuke because banamandla ngiba powerful yabo uzenza ithini inkunzi la yimini inkosi la uyitshela ukuthi ubani lo angishayelo yabo angiphosele ngizahlala empukwini ngihluphele angiphoselele labo lelo 1000 lelo athi uyobona lapho ukuthi wenze njani noma 1.5 yabo so wayengisebenzisa kanjalo uBhaka so manje abeseyilwela ubeselwela ukuthi angixabanise mina noZondi aphinde futhi angixabanise nomuntu odlala indima ekutheni mina ukuzwana kwami noZondi kuphumelele okusho ukuthi wena ungena lapha ngoba nje lohambo lwethu nje lokuhlangana kwethu lapha eICC wayemelene lokho kwangempela futhi nabo onemelene ukuya nokubuya uma ngokuba mina bangafanele nje ngiye lapho yabo and wakusho futhi wakusho nje wangakulokhuza wangakulokhuza uBhaka ukuthi wangafanele nje ngiye lapho yabo because afanele mina ngisondele kuwe futhi uZondi afanele mina uZondi angithande kumele uZondi ahamba bhekele mina ngisanaye ngiphelele ngiphinde yakhe donse ama-client usebenzile shem kumsebenzele angifuni ukuhamba manga uthola ama-client amaningi ngami uphakamile nje kakhulu over ezinye inyanga chabalala zaphupha ngimtala phela zona yena ephakama mangibuka lezi inyanga okhehlelezi zonke lezi ezinye zishabalale naphakama athola ama-client amanye angifonele ngiwathumele kuye iyona nto-ke leyo abeseyilwelakhe